Izložba ljudske aktivnosti bespomoćni beogradske umetnice Simonide Rajčević otvorena je u galeriji Železničkog muzeja i u galeriji Zvono u Beogradu. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time, sooner or later gotta cut you down. S obzirom da ovaj prostor Muzeja železnice nije još uvek istražen u Beogradu, to jest za Muzej železnice se zna, ali ne i za galeriju toliko. Naravno, bile su neke vrlo istaknute izložbe ovde i postoje neke izložbe, ja mislim, dečijih radova za koje ljudi znaju, što smo pokušali da ovaj prostor nekako okupiramo na temu savremene umetnosti. Pokušali smo da to spojimo sa galerijom Zvono, u kojoj ćemo samo dati prikaz zapravo radova, ne samo, naravno, bit će i dva rada izdvojena, kao neka izdvojena celina, ali ćemo dati i prikaz neke videoprojekcije iz galerije Železničkog muzeja, kako bi ljudi koji se šetaju po gradu i znaju za galeriju Zvono, koja je vrlo popularna i dugo traje u Beogradu, imali prilike da ako u nekoj prijatnoj šetnji tokom maja, tokom izbora, naiđu na galeriju Zvono, imaju prilike da se tamo upute i da dođu u ovu božanstvenu galeriju Železničkog muzeja. Reč je o ambijentalnoj instalaciji koja se sastoji od 20 radova i vešto spaja crtež, tekst i muziku. Talentovana autorka, docent na Fakultetu likovne umetnosti, će kroz prostorne instalacije pokušati da predstavi posetiocima svoje viđenje ljudske prirode. Kao najveći izvor inspiracije umetnici je poslužila muzika, i to rock'n'roll u stilu legendarnog Johnnyja Casha ili grupe Ramones. Ne samo da rock'n'roll motiviše Simonidu Rajčević, već i njeni radovi fasciniraju izvođače tog žanra. Na njenoj prošlogodišnjoj izložbi pod nazivom Tamna zvezda u galeriji Zvono pojavila se jedna od najvećih ženskih zvezda u istoriji rock'n'rolla, Patti Smith. Sa tom izložbom je beogradska umetnica ostvarila veliki uspeh gostujući u Nemačkoj, a slične planove ima i kad je reč o postavci ljudske aktivnosti bespomoćni. Izložba u Beogradskoj Nemanjinoj ulici traje do 14. maja.